पाउसेद हिमफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी सांघाई थेंद लेबा मणिपुर ओलंपिक फाक नवेंबर 19 दा संगारगने लेगांग नोंमै फाइदबा टूरिस्ट पुलिस सामरीरोम सेमकतुना टूरिस्ट सिंग गाइड तौनरबा सेम साबा लोइरे चीफ मिनिस्टर कोविड-19 लाइसन ना मरम ओइदुना सही अनि मखारोम मणिपुर मियाम अवाबा कया मायुकनादुना लेरोबा मतुंगदा आइंग नवेंबर 19 दगी औना नमित तरानी चोंदा पांगथोकदोरिबा तरागा मथोइ सुबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 asi mafung phana pangthongnaba मियाम पुन होना मिनसी मियाम की फजब मतवदो मपाल लमदगी लाकदोरिबा टूरिस्ट दवजे फेस्टिवल असेगी सरुगा मोइना इम्फाल वेस्ट की संगाई तेंदा लेबा मणिपुर ओलंपिक पार्क नवेंबर 19 दा संगारगने नोंमै पाइदबा टूरिस्ट पुलिस सामरीरो सेमगतुना फॉरेनर टूरिस्ट सिंग गाइड तौनदबा सेम साबा लोइरे फेस्टिवल असि तरुदनाना निंथिना पांगथोकनदबा होनरिबा असदम मियामना सपोर्ट तौबियु हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वाफम सिंगरंग आईएसटीबी नेटवर्क की निमिदांग पुंगनिफान की डिस्कशन अवार्ड सरक यारादुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबने सीएम नमखतना हाई संगाई फेस्टिवल मनुंग हाबरी नवेंबर 19 दा संगाई थेल दा लेबा मणिपुर ओलंपिक बागासी औनाबी मतुंग इन संगादुना मणिपुर मियाम दा खुसिनारगने लोइनना उखरुल की कांखुई केपसु नवेंबर 19 नटगना 15 दा टूरिस्ट सिंग येंगबा याना बसेंबा साबा लोइसलगने लेगाना संगाई फेस्टिवल असि पांगथोकना होनबदा मणिपुर दा पुन लेमिनरिबा कम्युनिटी खुदिमकी मियोसना फेस्टिवल असिद लफम थोकपा थौदांग अदु लोबियो मरमदना फेस्टिवल असिगी थीम असी फेस्टिवल ऑफ वननेस आइना थोलिबने हाइगे चीफ मिनिस्टर मखातना फोंदोखिबदा संगाई फेस्टिवल असी अवांगलोमदा माउदगी हौरगा मखारोमदा सुजानपुर की पिहांग फौवा मणिपुर पुंबा सिनबा थुंगना पांगथोकना लेगाना लौखलकपने लोइना तोंगान तोंगान मफम तरा घुमदोइदा फाक्सना फेस्टिवल असी पांगथोकना सेम साबा लोइरे फेस्टिवल असिगी टिकेट कक्पदा प्रजा मियामदा खुदोंग चादबा थोकतनबा ऑनलाइन टिकेटिंग आउदोखरे मफालमदगी लाकपा टूरिस्ट सिंगी मनुंगदा पासपोर्ट पाइबा मियोइदी नरलाइन परमिट की कुमदे यंगलरोय मसिगिदमकता अकनबा टीम अमा सेमग्रे फॉरेनर टूरिस्ट सिंग अमदी विजिटर सिंगिदमकता नोंमै फाइदबा टूरिस्ट पुलिस समरीरोम अरेंज तौदुना थमले मसिगी मनुंगदा वुमेन पुलिस सिंगसु मथौ चपसाना वांगथोकनबा सेम सारे संगाई फेस्टिवल असिदा यारिबा मखै खुसु खुलाई नोंमै असि मियाम मरकता उहंदना होनागने हाइगे चीफ मिनिस्टर नमखातना फोंदोखिबदी हयंगदगी हौगदरिबा संगाई फेस्टिवल असि डोनम मिनिस्टर सरुक यादुना हौदोकनी फेस्टिवल असिगी लोइसिनबगी थौरमदना यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजुना सरुक यागनी फेस्टिवल असिगी मांग ओइदना नवेंबर 19 दगी ट्रेडिशनल गेम्स अमा ओइरिबा चीफ मिनिस्टर सगुल कंजई टूर्नामेंट हौदोखरे लोइनना नवेंबर 19 दगी इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट अमा पान कंजई पुंगदा हौरगनी मसिगिदमकता पोलो ग्राउंड असि अंगंबा थाकता लेंगांना सेम साबगी थबक पाइखले आनसु चीफ मिनिस्टर फोंदोखि नकलमरोमदा संगाई फेस्टिवल की पाउजेल पुबा संगाई साइकिल रैली एमपी निंगथौ सनाजौबा लाइसेंबना लमथाग्रे मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट सिंटुना संगाई रैली अमा हयंग नवेंबर 19 दगी 30 फावत मिट थरानी चुना पांगथोकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल असिगी मांग ओइना ngasi संगाई फेस्टिवल की पाउजेल पुबा संगाई साइकिल रैली अमा राज्यसभा की एमपी निंगथौ सनाजौबा लाइसेंबना लमथाग्रे साइकिल रैली अदु ngasi अयुक पुंग 8 मखारोम ताबा मतमदा इम्फाल ईस्ट की हप्ता कंजई बुंगी सनाथोंग ममांगदगी राज्यसभा की मेंबर निंगथौ सनाजौबा लाइसेंबना लमथागे लोइनना अयुक 12 मखारोम ताबा अद्वाइदा संगाई फेस्टिवल असिगी मेन भेनु ओरिबा संगाई इथनिक हेरिटेज पार्क मोइरांग खुनौदा थोंगे साइक्लिस्ट चट्रेट ओमना सरुक याकिबा साइकिल रैली अदु मोइरांग केंद्र की एमरेटी आई शांति अमसोंग थांगे केंद्र की एमरेटी आई रविंद्रनाथ ताराम ओखे नमिनिनी सटगदबा नॉर्थ ईस्ट जापान केरावान आउदोखरे नासिंदा फॉरेन लैंग्वेज तंबगी कानाबसिंग निंगथिना वाखल ताहनबा मथौ ताई नंदकुमार शर्मा नमिनिनी सुंग सटगदबा नॉर्थ ईस्ट जापान केरावान ngasi कोनुमामांगदा लेबा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी MFSDS दा हाउदोखरे हाउदोबगी थरमतुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट दा जापानीज लैंग्वेज की गेस्ट फैकल्टी ओरिबा फुराइलाटपम नंदकुमार शर्मा ना हाय मणिपुर जापान गा ऐक मरी लेनरकपा असि ngasi सही 50 सुरे मालेम की अनिसुब लंजाउ मतमदा जापान की सरुखुंबा हाइबा मतमदुदगी नहा अमोइना एंटरप्रेन्योर अमा ओइना याउदना लोन असिगी मतंगदा तोगान तोगान बा मफम सिंगदा जापान की स्कूल हांगदुना लाखे ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी दसु लोन असि तमनदबा स्कूल हांगले जापान की लोन तंबा असदा कोर्स तोइरबा अंगांग मपन जापान दा थबक तौनदबा सरख्रे मणिपुर लेरिबा नहासिंगना फॉरेन लैंग्वेज तंबगी कानबा गयागी अवेयरनेस लाखपदगी जापानीज लोन तंबगी स्कोप असि साउखलगले कुमसिंग असिदसु लोन असि तंबा महिरोय मसिंग यामनबगा होनबगा लोइदना मणिपुर की नहासिंग फॉरेन लैंग्वेज तंबगी कानबसिंग निंगथिना वखल तानबा मथौ दाय हाइखे ngasi event aduda myo chatruk lomna saruga ke makatarакwa atopa pauda
Lakadoriba kumsing lising ani yangkaida India na malemgi ani saba khwaidagi chawba economy oiragani Gautam Adani. Haukiba sahi yangkaiga nifan ki matam asida India si $1 trillion economy ama oiba ngamkhre. Tha taragani tuidagi taragani fan khudingi lebak asigi GDP da $1 trillion ke hamarom hawkat bangamle. Masih loina na lakadoriba kumsing lising ani yangkaigi matam dadi India si malemgi ani saba khwaidagi chawba economy ama oiba ngamlagani haina. Asia Mahadeshda khwaidagi ina kunba miyoi amma oiriba Gautam Adani mangjauna na phangdokre. Accountancy ki kunga mathoi suba World Congress da wangang badam hang hai malemgi ona crisis kamarom thokleva asina maram borga ikoina mangjauna na economy ki hisab laptop na ba honawa singdaba kaya mayoknare. China na nongsuklomgi democracy principle ki thawong sing adopt thawna ba honarakwa loina na international ki hantaraba rol launa ba Russian honarapa khudong chada pasing mayoknare. Matawasang tongan-tongan ba level da thokliva crisis mayam asina bipolar world ama superpower sing barakta tholagtuna khaibong ta narakle multipolar world ama uba fanglagdiba asda malemgi superpower lebak sina maruiba thodang lauduna sotana lehoriba lebak singi mateng pangba mathaudare kanagumba miyobagi minungsi yangdaga makoigi administration gi mayon chumli balebak sina sothawraba economic yabu mateng pangbi pham thoge Manaba superpower wari palebak sina democracy ki nitida ayamba thajaba thami haike masagi sahi humpu suraba Gautam Adani na India thawang kalagliba economic yumpham masi yanglaga lakadorba kumsing lising ani yangkai ki matamda malemda ani saba khwaidagi chawba economy am oigani abase aranbo oiroi haike laibak asagi GDP da ahan boina $1 trillion yoba ngamkhiba asta sahi yangkai gani fan sangke mathangi GDP da $1 trillion amma hakwalakadoriba matamadu sahi taragani thoi changane Madugi matangda $1 trillion hawkat pada sumnagi sahi manga sangkani hansum hakna pangdoke. Hausima ki India si $3.5 trillion ki gross domestic product GDP yauraba economy amani malemda India na mga soba khwaidagi chawraba economy ama oire. Masigi sangdamna pada US asi $1 trillion kulumdoi ki economy ama ori lebakadugi stock market capitalization su $1 trillion nifuga mga dagi. Yang hai paubagi sangda lairi aibo wafam Adani na phangdoke lupa masa mari turienda Iraq na duna sigre Uttarakhand gi Samoli district ta ingkalagliba lupa masa mari Pindar turian gi masa amade Iraq na duna sigre ana senior police officer aman ngasi phangdokre Samoli gi superintendent of police Pamindra Dhaval na haiki sahi tara mga dagi taraga tarit pawada leipa lupa masa singado mafam khangda na lairakibani makoi gi ibung gi myois na ngarang nubidang chupna thibada lupa masa singado Fangdabadagi ngasi makata na thibagi thabak jathagi ana phongdok latuna SP na haike ngasi thibagi thabak jathaba adu makoi bari maki haksang sing Dewal area da pindargi masa moriba kal turen lagi fangke laikhidra panapa masa sing aduki maming Priyana Su Besta Gaurav Singh Anshul Besta amasung Anil Misra kawi ana phongdok latuna hang na haike makoi mathang sinna Dharagaw Odargaw Sodik Sarkor amasung Isoli khundagene Masanopi hatpagi punsigi padok pigre Sahi taraga mangarum surabi mahagi masanopi hatpagi maranda Maharashtra gi Latur district gi court amana biyoi ama punsigi padok pigre Latur gi district and sessions court ki Judge Surekha Kosamkar nangarang Sudir Bandagar Sainifu suraba miyoi aduba section 302 mihatpa amadi Indian penal court ki atai mari leinaba section singi makhada maral laire hana lauthoke kona mahak punsigi padok pibagi mathakta lupa lising taragi fan su thauki Case report ki matungina lising ani kun ki November tara ka mga dabandagar amasum hagi loy nabi asep kunda leiba makoy gi yumda khanake makoy masanopi na khanaba adu khamna da phona rubada pandagar na nung amana thombadagi masanopi do makok ta soki matungda maha coastal amada layangki adubo laikanaba ngamdana sike mahatarakwa atopa Manipur gi pawda All Manipur Asa Workers Union Navak Tanarakwadagi nauna special GB meeting bangtona na trade union gi register na order thokre All Manipur Asa Workers Union ki marakta nampak tanarakpadagi TC Purnimasi Devina Union asigi members sing marakta yenariba sing asi waroisin puraknanaba application ama hokiba July taraga mathoida trade union Manipur gi register tharakre application asigi matungina yenariba kanglup ani habadi TS Purnimasi Devi loinana and Binodini Devi amadi AK Thoibi ki maramda trade union Manipur gi register ki office ta hoki August taraga nifan September taruga madi kunga daret loinana October taraga mathoida hearing sathage hearing adugi fal oina hoki kumja lisingani taraga mathoigi February taraga humdoida
Thawalda pangthokiba extended General Body Meeting aduda aranba khara thengnare maramaduna Trade Union Eki Rule Number 17 amasung Constitution gi matungina All Manipur Asa Workers Union gi anoba Executive Committee amasung Office bearer singna Order rasi fanglaba matung namit homphoni gi marungda Special General Body Meeting ama pangthokadabani an order asida palle Order sin makata na haribadi anoba Executive Committee Office bearer country ba phawwa Executive Committee gi warip amatalo ba yaroi ana su serol asina makata na khangalagle Loktak ba kanana buhona bada pargi akoi pada khundari ba praja miyam na mateng pangbiu Minister Loktak na thawaini Loktak pat kangkiba namita Manipur lairaroi hana Minister NPD na nongnang ba phongdok pagaloi nana Loktak ba kanana buhona bada pat asigi akoi pada lairiba praja miyam na mateng niragle Minister NPD na mahaki social media gi Facebook da thagalakiba post amada Thasagi kun gamathoi dagi ahuna clean Loktak Pat mission ki thabok paikat pahuragani Loktak Pat seng bada sin akadaba mathau taba anoba makal gi khulai sing hauzik Manipur da thunglare mission asibo maifakna sanction da Loktak Development Authority LDA gi chairman chauna cabinet subcommittee ama semle Loktak Pat bo hiana masak pajana na ba pat ki lam khop sile basing tak tok lagani loina Loktak Pat ki chapchaba ngamkhai ama thamlagani Loktak Pat ki saruk sing da leiriba athapum singchu lakthok pahuragani hana phangdoke Aroibada content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yangberiba punamak padhagasari channel asina domda kanarabadi subscribe tawidribesna subscribe tawiramo loinana like and share tawusu kawi kutup namak po amakhanna thagasari